Ovo je relé sa daljinskim i ovo je relé sa daljinskim, doduše ovo je zapravo MOSFET sa daljinskim, pokazat ću vam kasnije čemu on služi, a ovaj će mi trebati jer imam u planu raditi nešto drugo. Ajde vidimo. Znači prvo moramo spojiti relé, to je vrlo jednostavno, crna nam ide na crnu žicu, crvena na crvenu, imamo napona i ako sad kliknemo vidi se na naponu da se promijenilo nešto. I sad ako vidimo, pogledamo kontinuitet, to je ovo tu na multimetru i on mora pištat svaki put kad ja kliknem. To je to. Razlika od ovoga drugoga je u tome da ovaj drugi, ako mu ja na ulazu stavim napon, na izlazu mogu mijenjati polarizaciju, kako god se to već kaže, napon. Znači, crveno nam opet ide na crvenu, crna na crnu, to je super. I samo moramo okrenuti na mjerenje napona, jer ulazni i izlazni napon. Sad, ako ja kliknem prema gore, on meni izlazni napon daje tu. Ali ako ja kliknem prema dole, on zamijeni taj napon, znači plus i minus zamijeni i daje mi izlazni napon ponovo tu. Odlična stvar, jedno, drugo i treće je super, a meni sve to skupa treba jer planiram ovaj upaljač, paliti na udaljenost. Prije nego zaboravim, ovaj se može koristiti na 250 V 12 A, što je koliko 2,5 kW, a ovaj ima maksimalnih 18 V 2 A i piše da nekih 24 W. Nije puno, to je relativno malo, ali zato to nije ni relé. Nadam se da je bilo poučno. Ćao!